এটা কিসো কিসো মাংস এটা কেডি পাইলু এটা মଣିষ মাংস কাহার পুড়তে যাইছিল পুড়িয়েছিল এটা কি পাই ধরছো সেটা তো পুড়িবা কথা এটা কি পাই ধরছো বে মଣିষ মাংস খিয়া যায় না ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ କିସ ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲିମ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ হ্যাঁ কুলো যদি মଣିষ মাংস কে খায় না কুলো মাংস খা না হ্যাঁ তু মଣିষ মাংস ধরিଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ না ଆଗରୁ ବି ଖାଇଛୁ ଏମିତି ଆଉ ଆଜି କି ପାଇଁ ଖାଉଛୁ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ମାଂସ ଯଦିଓ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ତଥାପି ଏହା ସତ ଯାହାକି ମଶାଣିରେ ଶବଦାହ ପରେ ସେଥିରୁ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଆଣି ମଦ ସହ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ ବାଁ ସାଇଡକୁ କାଟିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଏଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତାପରେ ସେମାନେ କୁଦାଳିରେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଲେ କାଟିବା ଦେଖିକି ମୁଁ ଗଲି ଗୋଟେ ଆମର କୁଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅସ୍ତପତ୍ର ଡାଳ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋବର ଟିକେ ଆମର ଥାଏ ଆମର ପରମ୍ପରାରେ ସେଇଟା ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକିରି ମୁଁ ଗଲି ସେଇଠି ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଲ ଦେଖାଯାଉନି ନା ସେଇଠିକୁ ମୁଁ ଗଲି ସେମାନେ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସୁ ଆସୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇ ଦେଇଛି କହିକି ମୋତେ ବି କହୁଥିଲେ ତୁ ବି ଦେଖିଛୁ ଖାଇତେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ଖାଇବାକୁ ହେଲେ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତାପପୁର ବନ୍ଧ ସାହିରେ ତୁ ନିଜେ ଆଣିଛୁ ଲୋକ କିସ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତତେ ଆସିକି ଧରେଇ ଦେଲେ ନା ଲୋକ ଧରେଇଛ ଜୁତାରେ ଶଳାକୁ ଦିଅ ନା ବେ କିଏ ଧରେଇଲା କହ ତୁ ଏକା ଖାଉଥିଲୁ ନା ଆଉ କେହି ଖାଉଥିଲେ ହ্যাঁ জীবনে ତୁ ସତ କଥା କହ আরে জীবনে খাইনি কথা নাই বর্তমান তো তুই ধরিଛୁ না না ধরিছি মানে ধরিবাটা আর খাইবাটা বহুত অলগা কথা তু খাইଛୁ না ধরিଛୁ ହଁ ଖାଇଛୁ ଧରିଛୁ ଆଉ କେହି ଖାଇଛନ୍ ନା ତୁ ଏକା ଖାଇଛୁ କିଏ କିସ ତ ନାମ କିସ ହଁ ଯେ ତୁ ଖାଇଲୁ ଶୁଣ ଆମର ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କେହି ଖାଆନ୍ତି କି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇକି ତୁମେ ପୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲ ତୁମେ ଖାଇଲ କେନେ ତମେ କିଏ କହିଲା ଖାଇବାକୁ ହଁ କିଏ ଦେଲା ତତେ କିଏ ଦେଲା କିଏ ଇଏ ନୁହେଁ କିଏ ସୁନ୍ଦର କିସ ତତେ କିସ କହିଲା ଟିକେ ମାରିଦେବୁ ତୁ ପଚାରିଲୁନି ଶୁଣ ତୁ ପଚାରିଲୁନି ଯେ ଏଇଟା ମଣିଷ ମାଂସ ଖିଆ ଯାଇକି ତୁ ପଚାରିଲୁନି ଆଉ କିଏ ଥିଲା ଆଉ ଦି ଜଣ ତେବେ ଏଠି ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନୈତିକତା ଆଉ ମାନବିକତା ନିଶାରେ ମଣିଷ ଯେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ତାହା ଆପଣ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇ ଜୁଇରେ ଜଳୁଥିବା ଏକ ଝିଅର ମୃତଦେହର ଅଧାପୋଡ଼ା ମାଂସକୁ ଆଣି ଦୁଇ ନିଶାସକ୍ତ ମଣିଷ ଖାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତୁ ତେବେ ଜାଣିକି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଛୁ এটা একেবারে ডাহানাটা স্যার ତୁ ଜାଣିକି ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଛୁ ପାଞ୍ଚ ତିର୍ଲା ମାରିଲାଣି এটা তার 5টা তিର୍ଲା মারি সারলাଣି ଆଉ ବୁଲୁଛି বুলুছি এটা সলা গুণিয়া করছি এটা গুণিয়া করছি এইমিতি গুণিয়া করে কি করছি এটা গুণিয়া করছি শর্ট দেখি ঠোক ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଗତକାଲି ଯମୁନା ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମର ଯୁବତୀ ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଶବ ସତ୍କାର ନିମନ୍ତେ ମଶାଣିକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଦାନ୍ତୁଣ ଗ୍ରାମର ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ତେବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ମୋହନ ନିଶାରେ ଚୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଇରେ ଅଧାପୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମୃତଦେହର ମାଂସକୁ ଆଣି ସେମାନେ ଖାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଛୁଆ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଭଳିଆ କାଟିବୁ ତୋର ସିଏ ସେଇ ଭଳିଆ କାଟିଲା କୋଦାଳରେ ତାପରେ କହିଲା ଏଭଳିଆ ତୋର କାଟେ ପୁଣି ସେଇ ଭଳିଆ କାଟିଲା ପୁଣି କହିଲା ଏଇ ଭଳିଆ କାଟେ ପୁଣି କାଟିଲା ତାକୁ 3 ପିସ୍ କଲା 3 ପିସ୍ କରିକି ସେ ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକଟା 2 ହାତରେ ଧରିକି 2 ପିସ୍ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ନିଏକୁ ପିସ୍ଟେ ଏତିକି ବଡ଼ ପିସ୍ଟେ ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ
सेठू मु ताकू कहली रे पीसटे गोटे रहीगला जे फोपाड़लुन ना काम अच्छी सेठी मु कहली से गुणिया लोक टे जानती गुणी गाड़ी आगुरी टे करती मुझे कहली कौन सी देखी पाई कौन करते कौन रखी तापर सी बाँ हाथ में उठेकी धरले बाँ हाथ जो उठेकी धरले कहली भाई यहाँ कौन कर ना ये काम अच्छी कहली कौन काम अच्छी अच्छी तुम कर शीघ्र कर सारिकी पुणी पुड़वा ना कहले ना करुच्ची तो 5 मिनट जाऊ करी 5-10 मिनट पर सीटी खटटा यपटे पड़ता है गोटे लुगा आम यपटे पवन हो गोटे लुगाटा देतु निआटा इे सियाड़े ये हूँ ना लुगा गोटे टाणीचु से लुगा सेपटे ठिया नाचिला नाचिला पर मत कहला देखिए ये मांस खाइबी मुझे कहली एमती कौन कौच कहला ना मुझे खाइबी कौ को मांस को चिरिकी खाइला खाइला जो आम ये बसते लोक आम 6 जन बसलु से अधा लोक आम पड़े सारी आम केवल 6-7 जन खंडे अच्छु खाइला तेणु ठिया गली कौन ये कौन कि कथा तू खाइलु कौन पाई ना तुम जान या विषय मुझे जान बोल तू कौन खाइबू ना कौन एमती कथा आमर टे जुक्ति तर्क लगिगला। तेबे शव सत्कार सरिबा परे ग्रामवासी नरेंद्र एवं सुरेंद्र मोहन को अटक रखिबा सह एने पुलिस को मध्य खबर देइथिले परे सेमानंक निकटरू अधपड़ा मनीष मांस थिबार मध्य देखिबाकू मिलिछि जहाकि सेही अधपड़ा मांस खंड को निज गामुछारे बांधी सेमाने रखिथिले एवं सेही मांस को सेमाने खाइछंती बोली मध्य थानारे स्वीकार करिबा परे पुलिस सेमानंकु अटक रखी तदंत जारी रखिछि। केते बड़ा मांस थिला देखि का को आने की देलु खाइलो किए खाइलो दुजन खाई देलो सार कहउछन जे खाइछो सार हम खाइछि आ कोन मानी होवा दरकार आ देखा में से पीसटा उठा देखा ना आ तो वाला आ किछि मांस मिलला नै कोन से हमर कहउछन सारा आ तो मानी होवा आ कोन बस की पे खाइलो मांस सार हम निस्सार निस्सार चले भूल खाइ भूल खाई देलो जानि पाइलो नै